لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إننا جن رمضان هو كان لان قد مغتغينا وننا ننيه نيولو ميا إنن تول بكران ني نيوتكي جان Nyut jang tak Ramadan kong hau kon lang phat nan mai tetapi teto dalam riyapel kong tkai ni nan ya haplau akhir Ramadan ni nan ya nyuci okah kong tar lepeh hau yom ci okah kong tar lepeh afdal dan xem chi jang pel velia Ramadan kong toh nau Ini jeng okah tu di dalam haplau akhir Ramadan ni nanya ci okah untuk terai komprang untuk terai ni mengenai bemping atau pakenop pakចំណុចខ្វះខាតpak Ramadan កងហៅត្រូវនៅផ្លោះគេយកlại haplau akhir Ramadan ni Nhu chỉ pe velia con tar la pe xem tan afdal jeng pe velia kai kai tong pi tan chi oka on to trai ni makanai mu mai chuh chul mu mai phlah pdo mu mai paknop pa krang krang con hau trâu nop lo nào ke yo to ti tram hap lo malam akhir Ramadan ni nan ya mata hasa malam con tar la pe mulia tan afdal chi jeng hapau plan na ka nan dia malam Lailatul Qadar lo kau Allah Subhanahu wa taala gai phong ti tung pi kau tan agang muslimin hau tam hang malam Lailatul Qadar nan kong amal to di tram nyunan nan ya nyu tar la pe sem tan afdal chi jeng tapan pro klau thon nan ka nan ya tar la pe sem tan afdal jeng ha pau plan to di tram malam Lailatul Qadar nan ya malam kong Allah Subhanahu wa taala takdir mananya kumnat pak gương gao sesuatu makhluk ni tumpi to ti tram gawang malam Lailatul Qadar nan lana to ti tram malam Lailatul Qadar nan ya ibadat to tram nyunan nan ya hasa malam nan nyu afdal chi jeng nga amal ibadat lepeh mong tapan ro klau thon nan ka Jadi ni okah ni mai tal pak phong trai haplo malam akhir Ramadan ni hau chien mai tal pak phong trai tong pi kau Jadi hasa malam to ti talam nyu na ya la ya po trai nim kene nga ibadat nau po trai jau dan misti trai nim kene akan hijau dan akan hitam nyu ya la ya ploh trai ni hau ke mana yo hau veh hau kla to dalam cenlah haplo malam akhir Ramadan ni putrai muni ke petangkan semeng baik Quran lekau doa bagai misti wajib kitrai kene hau tam plo hasa malam nan ya nyutar lepe sem dan afdal jijeng tepan proklau thon nan ka yenan okah kong sem jau ni okah kong hau yom jau ni ta trai ni mkenai nana ai sang khâm lệ thần nào nên rồi trai hậu tam nhiều cái rồi mới có hay là gang hiện thần nào là thần nào misti cao này cái đây cho bài chỉ hậu tam mà cái thì họ càng hiện nó cái do là achal pak nữ Malaysia tông pi này atau achal pak makhluk tông pi này nên nhớ to ngọt dengan Allah Subhanahu wa taala hatan kaum muslimin kong lo mulia Malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala firman tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr Yana cha malam Lailatul Qadar nan ya chi malam kong izan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi napa tu betul malaikat kan mai tengok bak lau Kaya to ti tram malam nan ba lau ni mkenai pau atau popeng nau barakat mong Allah Subhanahu wa taala. Yana cham mapla bini ti tim yala
cao ta không bao về hơi nên cái này hộp barakat tọt thì làm rizki bà hơi barakat tọt thì làm chỉ với đồ nơi bà hơi barakat tọt thì làm nước cho zuriyat bà hơi hay cái mana barakat nữa lo Allah subhanahu wa ta'ala pengen ke malam Lailatul Qadar dalam kena ke malam kong lo barakat malam kong lo barakat ni tu ia to di dalam ke surah ayat ni malam kong lo barakat nan ya malam Lailatul Qadar nan ya malaikat nan kon mai kong lo to tengok bak lau ni lo hakik oleh barakat hakik oleh barakat nan lo terai ni tung pi kau to pang pratana tol kau nampak Allah Subhanahu wa taala khan behu barakat to ti dalam jiwit ruh neu pat gai hau barakat to ti dalam rizki beng hua gong pa nu cha pat gai barakat to ti dalam gong pa nu cha pat gai hakik oleh barakat nana yana na oleh barakat này ke mai makanan kong te to beng Inan makanan kong kaya to bang dalam jam pat kaya ina. Inan jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kaya bang nam kena kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam kena ina kat pauh tong pi to tengok jam kong kat hoa na kat pauh mu tong pi hub game ta to kaya hasai mung makanan atau cedai mung makanan no tol peh tong jam na no. Lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'akul asabi' Rasulullah nam kena kaya kat mananya kat la'akul asabi' ni cam ke duk tengan leh tengan ni hoa blo bot kai nim kena ke duk tengan kai te leh tengan ve na banana hokan la mananya hasa hokan maksudnya ta hasa la kai nim kena temun makanan dan no tetapi kai nim kena tok tiam tia tok tuah parakan to ditram makanan kong kai bang na Punya le parakan kong kai no punya ho parakan na bang na punya ho pun juga bang na punya ho sihat siap kau Hokan lah makanan kong dia bang hajam tong pi na betul bang pokla như nào na Rasulullah kha Lana makanan kong barakat hokan tong pi na nyamta hasai atau menung kong to di tram jam nan Inan jeng ni ke bang punya pi tong pi na antok be ho barakat ni ba antok be tem kene ho pun juga ho sihat siap kau ho jenis kai nau to di tram pu bang hoa kong nyu na chieng ni ke jenis tro trong sar piang kai ba kai Patan gup sai thai nim kene pe nya ho pun juga pe nya ho sihat siap kau dan jenis kai na kai barakat to di dalam nước cho ba kai nan ya nước cho thì nim kene bahasa kau la ke ho kon long tho na na mananya nước kong sa lai nước kong sa lai nan ya nước kong chia lan Allah Subhanahu wa taala kong xem nước kong nyu thau kene ke thau Pak hak me mư pak phong con tong pi nyu ni nan ti bo la ke la malam Lailatul Qadar chi malam kong sombo po peñ ta nau ke barakat mo Allah Subhanahu wa taala ploh pa ni nyu chi bom nong ka dai sramai pang prathna pa agam kong mukmin tong pi tan chia pi sa ni nan chang husuna Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah la ta agam kong tai blo na ya la ya gặp tal Sekadai pang pratna pe kanyo na la ta pang kanyo nam kani khano ke kadai sramai pang pratna pa pang kanyo na pang kanyo jawab chala lai pa nyu khano me ta mong ke hagai mong bulan Ramadan atau hamlam mong bulan Ramadan lo tu nan na hoka hong ke bam nong pang khan tam hong malam Lailatul Qadar okay cho pe ni okay kong ho yom ni to ti manau phong thai tong pi kau ta the dạo chặt ca như ngại vậy ta ngày nim kene dạo triêm lẹ kana nyu na dạo bờ chun kan pa ham lam ni na một ngày ngại nyu na xem chi chiang ngày nim kene ho batu kan ngai ibatan lepeh mong tapan proklau tham na ke mananyu gal malam to ti tram ho kan smo hong tapan proklau tham na ke yo hal pau plan na mun na chai hong ke haplo to na bo lepeh mong tapan proklau tham na ke ni nan tai tu de ham lam man ibatan tai tu de to ti tram ham lam nan mai man lo nyu tat la pe xem chi chiang ke tapan proklau tham na ke ni nan ta thai ni ne ho dạo chum ruñ gup thai patmau ke gup thai dan ahli kerusa nước cho ba thai nam cái to ti tram prang prang toh malam Lailatul Qadar okay Inna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kad haula ina pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إذن جن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كده هو سونا بعض رسول الله يهلا كدني مكني بهطام منانيو هو كني ملام لي لطول قدر نتا كدني مكني يال كاو لا يبا رسول الله فداي بكدني مكني نال كاو نا با باو نا بيل كاو لا بلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إذن دعاكم مأثور يوم منانيو دعاكم يوم كون رسول الله طا نابا أم المؤمنين بيجا هون حدكا منانيو حدكا atau malam Lailatul Qadar nan jahla ya ploh ni mkenai nan toti malam Lailatul Qadar nan hal kau la yauni nya lu Jadi ta malam Lailatul Qadar Jadi trai ni ho thau la malam Lailatul Qadar tapi trai thau chmai la malam Lailatul Qadar nan ya nyu to dalam celah 10 malam akhir mung bulan Ramadan. Jadi na mung 10 malam akhir bulan Ramadan ni trai palul kau nyu gel malam nau. Ko yo trai ti ho thau la malam Lailatul Qadar nan nyu to ti dalam malam lai Jadi tel kau lai ba Allahumma innaka afuwun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ha lati ta'ala tengok kai ha. Allahumma innaka afuwun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni យ៉ាងណាទូអាប្រភេទយៅនេះគឺត្រីយកនេះគេខំប្រឹងហ្វាំងញូព្រោះត្រីប៉ាឡូលកាន់លកៅទូអាណប៉ញូអងតែនតុងពីInsyaAllah lan akan hilang you. Ya Allah Subhanahu wa taala hu firman bala tadi dalam surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab nana agang kong prachang Rasulullah nana nhau nana chỉ agang kong kia. Abu Lahab nana nhau kia, nhau hu bon sak, nhau hu bom ta, nhau hu nứt cho. Tetapi pam ya bala ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran Zata lahab Yang nana cang map lap ini Abu Lahab nana Po pak desain ya kan pak desain Wah pat bayar nafi kelab ya lah Gap au pak hư nana Nứt cho pak hư nana Ma aghna anhu Maluhu wa ma kasab Wa ma kasab map lap ini nana nứt cho pak nhau Yang nana gap au pak nyu nana Kong nyu kiam ta kong nyu hulu nana Ta nứt cho pak nhau nana kena Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Sayasla naran Zata lahab Mana nyu ho ai tong nyu ho ai ka pia nyu ho Lo nau nyum cái này ke Tama dalam neraka Jahannam neraka Pui kong tu celoa bang Lo tu dalam surah kaya pam ya labala Lau anfaqta ma fil ardi jami'an wa mithlahu Atau maksud ayat nan la Yahla ya nyu nam kerana tegap ai ni dalam dunia ni tung pina tegap ai na setai kia ke Setai chia cam mà set pak nhau Họ cần là tại tôi đưa sang hợp bộ Atau hạp lay phùng gò này tôi thì làm cái này cái Tôi thì làm cắt đắp tay pak nhau Chỉ gặp ai pak nhau Chỉ cam mà set pak nhau Atau hạp lay câu này Họ cần đừng nữa nó Còn giờ lại hạp bọ lâu này tung pi nữa Nhu cái đắp gặp ai nó tung pi tung ngọc lại từng nhu Lâu nào nó giáo cao không chả bạc bọ lâu này là kìa Mình nói như gặp ai như nó phê đong tung ngọc bọ lâu này kìa Có tiêu họ ai ca phía như mong quý Naraka họ ok Jadi na ong lem tang me pak gublan ta na pa ong mai tian tung pi fa wallahi hau ta tu de pak gu prang praing pat gai to ti tram ngai patat pat gai ni man kong hau a thong gai pat klah mung pui neraka dan hau temu ge surga Allah Subhanahu wa taala ini fursah okah
còn hầu dòm tan hầu đầm lay đi nè nên nhớ hầu dám mẹ tăng bạn phong thay trong pi cạo giờ nên nhớ hấp luôn mà làm akhir Ramadan còn nhô tắt là về xem chi chiến mà làm tan gây mùng plan Ramadan còn hầu câu nào chia ok anh tạo thay nên cái này là nhẹ ia tan chạy ia hạp biên lại em tờ lâu lại gang như nên ok hạp lâu gây này anh tạo thay bel anh tạo thay bạc nộp anh tạo thay nên cái này phăng pa ok Ramadan còn câu nào lo nên nè lo nào cái thay tôi không quen tùng pi này thay tôi cao Allah subhanahu wa taala việc chân phong thay làm trong năm phong agang công cái này man qama Ramadan iman qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi itu di dalam ayat ni ke hati ni sang ke hamalan bukan ngai ibadat jauh tai tu dia hamalan tu di dalam Lailatul Qadar apa kelak tu saya terus terus mai ploh tung pi tu saya terus kong terus mai ploh tung pi na apa chu như mai buat tung pi coba tu di dalam cenlah ni na buat ni kena ke pengai kon tai terus kelak ong ten tung pi cái ai là nhớ yếp xa thì hầu mà làm nên nó ten thế nên không cần ngã bưng nó sẽ cờ nhận đây ôm làm nè và hai bạn nên nó cần ta đơm lang ta má ai hô clau pa là xa mơ là xa hấp lô là xa ai trai và nhô gầy nữa là tao và nữ cho nhau nên phụ nhà không cần tu nên cho như khi chừng trai không cần ăn to ở địa về tập ăn bốc lao thon lô chừng tập ăn bốc lao thon nó ta hàm làm nó phụ nhà nó xem chứ chừng trai cái này không cần ngạm cái này cái là pe mong tapan bro cloud thon nên cái là cao Allah subhanahu wa taala về Quran nẹp tăng về mấy bạn gang cùng với ta nó bạn gang con păng tung pi nên nhớ về hồ tóm hong mà làm Lailatul Qadar con nhum ta yom con tan là pe mulia tan là pe xem con agang Islam tung pi agang mu'min tung pi to tùm rong chấm lo nào khăn hồ tóm to làm nhiều thì nên là ca tùm rong chấm nên đó tiêu hụt tăng pholประโยชน์ mày quay bạn nhúa mà lên căn tay tôi đường ngã mình uốn lo gần năm lo tetapi hùng ngã on nó so mình sôn mình nên هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام والسلام عليكم ورحمة الله